Jadi mauliate madi tuan, mauliate madi ta saluhna. Marhite di koko jauh-jauh muna, rodo hamidison, perhuwa sama, ina do na poso bulung. Gabi. Iman alau makubasi ulota di bagas sadarion. Nape tuksongoni pakubasion nami lasmaru hamuna hasuton. Gabi. Jadi molo tungarong nahurang lobi di pakubasion nami lasmaru hamuna konani hasuton. Marhite-hitei iman nama jalo sulang-sulang pahupu ang ginibas yan ulah-ulata pasaton sulang-sulang pahupu yan ulah-ulata asarono nami sorot nila tua dolok para maina masih tatapat tu dolok ni perbatua sesau mahu jol marawar tua jala si tolok para Madudu. takas mafurba ujung akola takas mahamu maduba tumakasam mahamu mamora Madudu. sa di solu ma satu bagian eleng mahita mangolu sa mahita tupang kabia Madudu. jadi semua dia mah ngaboy tahun nami kodang nami Mauliate ma di hamur raja ni perhubas nami. mau lihat deh Suaksoni madudu satabi raja ni perhubas nami. Di saluhut na bakubas yung munay diulaot tas yung mulai siya natwari. Sahat roditikyon ng sahat na nasipul hitan non. Mauliate mahupa sa tabi tu hamuni halaw jaw muna. Sa di perbisu itu hatta mahamuna. Dileo na kagadyang yumur. Itabaya ka reje kita tu gijangan nyari. Asal lemboy mo siya taulahon. Akaw law na denggan tu gijangan nyari. Jadi sonari be raja di perhubas nabi. Jalo hamu makot dakta sarang manotor kita. jadi kau mau baca lo kodak tawa Abang pandai nami. Gabi amang gabi. Untuk pahami dohok bonani hasudon nami. Bahan mari si godang mula-mula pada mutu godak sopa. Laos pada muda mang matu godang silia tu ni. Asang dia gabi. Dia perhorasan. Dihami nama dongat casiulau. Suak soni nang di dasalu. Laos pasahata mang matu godang hasahatani. Asal dapat sonatani dua-dua. Asal sasat ni solumen na satu botian ni tiga ras. Sahat tidak leleng nanolu satu panggawian cara sahat baik damang mana mulinai
hula nami. Asaro hamu raja nami membawa poros spiritu kami anak komuna. Kamu kontak sama kami hula-hula nami.
songoni ma dia hamu hula nami. Alam sahat tamu tujuh jago nami tu alaman nami on. Partikian ope hupasatai ma tu hamuna salihutna hula nami. Ya bang bro. Nah, Maknanya kami. jadi dison nungarohami asa hula-hulamu dina pasahat topar gue pir pamuna asa prima poki bol-bol percalongan firma to kita saluna dudu na kapana mota Iya, madu jadi nami. dison pasakon nami mah Tetapi maju raja nami jelu waktu hami jo na pinasapu na malale Mau lihat ma di hamuna salhutna hula nami. Terlumobi marajai siagian dohot tulang. Daksawanina tulang kami hula nami sejalo titim maraku pajaitan. Naksalhut nama hula na hugoko kami. Inang sahat tamu raja nami inang sori pada. Tujolo jambu nami nomor 2 nomor sangap nomor rapang nomor 2 lon. Di nama gua kamu tutup boras pir. Nak sahat tubuh kamu di bahasa tikion. Berpanggilan atau soal hatamu nai beraja nami. Asal dia matutu pirpok kimain na bahul pacalongan. Firma to dinami anak komuna. Menuju manang dalan yang kau baca bola. Matutu sahat soluma sahat tiba kolena 1 3 ras. Ya nunga sa aku jago kami. Perbobir na pinasaat muna raja nami. Saat mereka tubang gabian. Luhut manang tu parhorasan. Sulut boti mangami. Tikiop pe pasatai matu amula nami. Martangi-tangi mahmuna yang ka memburu nami. Gabi batulah. Setabi godang mah diraja na lihat na lalu. Saksongoni inang suri pada na hormat yang kami tentang golway rison tulang doa karobongan hula-hula marsada-sada disyana kokod juju muna dihani akka tulang muna saksongoni yang hula-hula sa lihit na marsada-sada lima dalaho pasahaton Supanyuhong pamuna, supanyada hula-hula muna marga siya dyan. Mula ating matuto dia mata para suruhan na sumurumi. Dekat tahun nang lewat tutu. Himalay ni badok iputonin dan nunga mamukta parumatang daw. Asiruhan ni mata ribata tutu di jalur dalam yang na. Nunga di pasahat mata ribata. Sada danak di tonga-tonga nilai ni badok iputonin na. Nagpangidon namin siya tulang saksongin ng robongan ni hula-hula kamar sada-sada ang diyak matututujuan niya riyon nilay namin saksongin iboto namin matinang nga mataribata di pangidon namin asa noon namin masanglong situatuan tubuan anak tubuan sikoro di dulu itu batuan tubuan anak tubuan baru malade iboto namin dongan na masaw karena si batu ada perlinggoman di Siborok amat tadi pataro sila tua oras mahita di para orang atau lupang man natugod-tugod nilobo kulit tugod-tugod horbo nang nagsarong matua mga musuliat ka mang buro namin pabingin po satu nomor nini satu nomor saya misulong na sahat suti karasun di bawah pelena nunga sahat lupa sahat kami nakit boras pir mapoki pir baru percolongan firma tadi mo sa ujung mana ka saat may kahuras upahon niya magtamad na patatu dulu ang nyari ini nuat peneng kita hula-hula dos rat ang ilong na sanhat ma Jadi setabi maju tulak tersono men narohaku di partortorota jalo hamu maraja nami godang mula-mula baru pe Roma hami anak komuna manoba-noba hamu hula-hula nami tersono ni ma tulak mau lihat ya bang baru gabi patulak amang padde na namin dinalaho manut mahami pagkas maju bae di sini mula-mulai ay na marmula do law gabi marmula do law mamona takas bae kamu mau lihat ma raja nami dina yang Roma hami tutu dina laho manoba huhut mania hamu tulang nami agia tutu marhidei saat aka pasu-pasu na nagsipasahaton di Tuhan di hami raja di pamburuan muna dina yang roh hami tutu manoba hamu raja nami dohono dosong dom istiwa tua tak sudah pudu minna tak susakot menjadi badia tu ngotik susah dia raja nami yang nonobu hubek kami
sumod dalan nami bersama tuang na hula-hula nami tulang nami abat tadi batama namang kohi pasu-pasuna disiarani di hamu amak permusik nami asa takas coba kau disi gotak tiati asa takas suhu tiati hami ima tulang nami sok soni nak saluhur na hula-hula na ugong kami takas betul. dulu nama Rodia. Oh, ras mahami hula-hula nama dalo. Gabi nama hamu amang burung nari. Nari bang burung. Kita berikan nanya dokter mahami ada nama burung. Gawi.
Jadi dia muna pati namin. Gabi. Tulang do hula-hula sa labot. Bayan majori si Godang ina martua. Godang ina marsangap. Yang dia mertua marsangap. Lain nami dok boto nami. Dok nami tujuan dan dari otu paunya martaban mertua di bata. Laos madumu hamu di si Godak si Paniman. Yang dia bane rohani amat tadi bata di perdana linghulu di lain nami dok boto nami tujuan. Gabi. Mari. Terkas mabek kamu amang Marco Canang.
Gabi. Corona ni yang guru. Semuanya penai yang wisata siapa Las maruh hari yang magjaloi dia tujuh dan hari itu yang ditambah itu harta kapasitasnya di kawasan ini. Sarong nama sama situ itu di do nanti lo panggulang-gulang mah pengaruh nak tuk semoni pe nakat bahin kami silas di rohamuna mang guru saya tuhat sama mana baik pas. Jadi sekarang pe wah tak Oke, calon masyarakat tadi. yang enggak pada kami. Dia bilang mati penghormatan. Bama aku dah situ. Pada aku nak kesehatan. Atas kami. Di hamon na dengan tubuh namin na harong liuto. Mauliate mari tuhatta, mauliate di batumuatta. Apalagi hari manogoton di bulan natakason. Di narohami tutu hula-hula muna. Marga siagian dohot tulang ngami. Imana pasahat to sipiriton di tuhamuna pamuruan nami apala ditikyon. Di hari-hari nasal pututu malakatibu baru nami dohot hela nami. Asidor hanya mata debata dioroyo tamiak tai nunga di pasahat di baru nami do di hela nami saya anak ang dia mama martinangi amat debata tutu asa dito sito gihanang gino do iboto na tujuan nyarion marhite ulot tadi apala ditikyon marhite ima tutu apa naro hari merlas niroha dina pasahatam sulak-sulak pahoppu hamu tuhami maragasiagian asa nang dohoran atom asa pirmain na bokki bahul-bahul mapasalongan pirma tol dimuya kaya rakon namin tuluju na manang kapasamola ala takkas sumoto hami do tutu baru nami odo hela nami do pappu nami di tano parserahani asa dur main na bilong jauh si tabi-tabi bidok toba horas ma ya rakon nami na di tano parserahani suang sori manang hami na tinggal di toba asa nang dohoron nami matutu songondong isi dua-dua dinang di basa-basa ona matare bata tutu pohon nami sada asa dohoron nami matutu habang main nadara pati tu sada kota sai tumuma di waru nami do hela nami anak nagabi bupati do boru muna na ulu wali kota asa boleh kena naro tutu Matutu sahat matang yang munai raja nabi. sahat di soluma sahat mariwak kolena nunga sahat kaulahon marlas niroha hila di ari sadarion lapas hatto sulak-sulak paut puhamu tuhami marga segian saha mahita tupang gabian saha matu parhorasa Matutu. bari hamuna mang baru nabi arong nanek sidohorong muna Gabi ma raja nabi. Sonari pe dihamu hula-hula nami raja ina nyampangan syagian. Alhamudo papuhon hata si gabi-gabi tuhami warni asuhuton. Papuho kamu mah hata si gabi-gabi asah wapuhami tutongan di bagas nami raja nami. Songoni masya kami. mau lihat ba mang baru asa tutu main na dur tio main na lote hata panggabean hata pasu-pasu sayunang mabuba sayunang mamose Jumani 10 itu main na 7 mani 10 lalu hata panggabean hata parhorasan bueno mumay hot martongan di jauh sahat ka di solu sahat mariwok kolera nunga sahat kupapuhami itu hamona uli samat panggabean samat parhorasan Jadi nuain dihita namarahamarang asa tapu hata na uli hata na ringga soton upag ilo sangat siya nakala abang kulo kahangin kulit gaso saya bang pumita gabi macam horas jadi mau lihat mani debata mau lihat manang dihita saluhuna dihamuna saluhuna raja di longat tubuh raja di boru
raja ni longat sahuta, raja ni ale-ale, raja ni poribat. Soal lumobima ihamuna saluhuna raja ni hula-hula nami. Nungaris sama nama nabur jodoh sama nama nuani. Hamuna hapa hatun hata si gabe-gabe hata semora-mora Tuhan ibonani hajuhuton. Asimat torohanya mata na martua de mata. Asa pumai dia puan nami satang dia barang nami. Jujung disima jujung nami. Hata panggabean, hata perhorasan. Na pinasat punayat tong apuan nami mai hot maratongan ijana. Asa dohon masondok konina tua-tua. Asa rebangan madana tuhuta, balatu dalatu jabu. Panggabean perhorasannya tong apuan nami mai hot maratongan ijana. Asa tutumen na duhur tio-tio ni doni lote. Panggabean perhorasannya tong sayuran buba sitok kama anggo namose. Saat disuruh satu matuotean. Nembali bahasa tabura hata panggabean, hata perhorasan. Tuhami mo na nasuton. Saat may daling mangulu, saat panggabean, satu perhorasan. Horas mamu hula-hula nami, horas may dataluna, sinoboti mahami raja nami. Jadi roh raja nami, ala tu para toron namara. Jadi numawa puhami hata na uli hata na lingani, dinamanot toran no, raja ima jalo godang mula-mula, hami majalo godak sopa-sopa non, hu manor raja i, laswani masatos na, tidak ratu, dengan toron na. Mau lihat apa dulu? Amang permusik kami. Gabe. Alay paher baktangan mahangin di Jolo Jabu ni pemurun nami pala di Jukot. Alu-alu hoda bang majo. Tu amat tabar tua de bata. Ay mermu ngarengan. Alu-alu hoda bang tu boros pati ni tanon. Mau lihat permusik kami alu-alu hoda bang ma tuha sahatan naik sasak bapang kabian. Ope permusik kami bada mang magodang mulai ay marmula do berunami do helana galau nabi marmula lah horas bada bang. Jadi mau lihat mali debata, mau lihat menandita, tak lumobi mali hamu hula. Marhitei meraja nami, nang roma kami anak kemuna, lau mano badong hamu hula nami. Molu songoni meraja nami, di panoban nami tu hamu hula nami. Asima torohanya mata na martua debata, martania kamu tu tuata, asang giat sampai ka pasu-pasu, dihami akan kemuna, boleh bicara pamu saluhna, hula nami, bukan kami. Tak mungkin sesakul dari balia, tak sudah tuhumina, tak sibani na sosalia, tak somani nona boy, sobani ada nami, sobani nami, las maro lagi muna, las maro tolti muna, tuata ma nama kohi pasu-pasuna. Pada pepan musim nami, asal kami tu hula nami, pada menjauh musik, tahu patusi.
sonima di hamuna hula-hula nami partikenon hupasa hatami matu hamu. Mau lihat mamang buru. Dinaroha mo bahami. Ngamar bunga-bunga tangan nami. Di pasat tamu na ringgi sitio suara. Ngatung laksroha nami. La saya lam kita bayamat tadi bata matutupas pasunai di hamuna. Dan gawe nani ulamuna sa sinur pinahamuna. Tuluan narion. Asa bago matong na marhalto. Rubian doang guna. Dulu ko naman rubian. Horas mahamuna na mga leon. So ni manang hamin naman dalos sa. Ope permusing kami. Asa badabang magodrak sape-sape. Asa sape kami. Dogon na mermeme badabang ma.
kau ma godang ina mar paribani lekebe kamu Selain pembeli. Arang-arang deui kamu. Tapi Sirika. Karena jauh dah. Jadi mau lihat tema perhubungan Nabi sudah dinamai yurko kamunan sa Panginoon Nabi. So naripe naing ujuan namin godang Nabi. Asa tinahumain na multiyo binay matupanguhatan.
Gabi. Baik damang masih tio-tio las bedom atau hasa damang. Tetapi godak di hamuna hula-hula nami. Julung buat kami tuan di godang terjauh sebaru ke borong tamu sanjara. Kami dua sangap dohot dua hagabion dua hamaraon dohot angka pasu-pasu nak pinasahat ni saluhutna nama kahulong ihami. Gabi bang, gabi. Lumawi ma di hula-hula nami. Raja Isyagia dohot tulang nami. Naik piamang pada nami. Asa beda mang medisi godang sarung lagi. Naik matua, naik masangap. Konon nami ibalni asuhudon. Nak dihinta saluhutna takas beda. Tuhamu kau mula diuria asa baik kamu tang yang para pangarata mau lihat taban sadar rohata matang yang kita dipuji rohan nami maho ala Yesus Kristus nami na doktok Tuhan di bakil alahu kami dupitikan di basam bui kami di bataruho di bahag kari pason di jauh-jauhnya manami na nami nakuna bagason takas dua itu kita tapo siapa lagi yang meniulon nami di bagasa patikianon iman di nafasa sulak-sulak tahu tungguannya sudon nami tu hula-hula na marga siagian marhiti iman di lasni rohan nami di bagasa trikot di nam tupasi pangaron sinu di coba pinatupasi dan prom roham tupak jala pas-pasi umat si tergo matang nami margugo kami yang akan mangulon nami tanumai mangulahon na hokat suloman roham molotuk manlaw dosa kami Tuhan di mulut sesai unang alami gabi mga pati asi-asi okolong mo na si dalon nami siyan ho pos rohan nami Tuhan tawo mo tanya ngayon marhiti anak Yesus Kristus si pangulu jala siya kami amin pasatami Tuhan suto. Jadi mau diantaman itu hatta mau diantaman andi hita di bagasan tikior jam kinami dot jalan nami dot jaki boru masalah rohan nami apala tikior sina roha musa pengaratuan di bagasan kahipas odolas roha dot membuat anak tiba Oma somot pakaranyon dia anak tiba sekaligus kita babar adat nagok tu hula-hulata zon pasatami ma ima indah nalas asmara daging muna lasmara tot dimuna bacakon pasatami somot sulopen nawata matu dewata dohot di atas ni tinggal nahot di gunulana hot maka barita agabion hot barita asang apon kita sudah not sulopen nawata nomor 2 dewata dohot tuhut nomor dan miak
mamiahin na mata nomor 2 dewata asal dia dilihat kapas pasuna orang tahu di bawah tuan orang tahu nan di bola pasogit orang tahu taluna songa nibe abu basatami songa tidak seru anami san hanya kena tu muna asmar daging muna asmar atau di muna acak ko semangan no basatami Oke, calamu. Pana Asa sipel. Allah. iya Unang araw ay jalo jagal dari hapay jalo bersubang musik dan boy soni. Allah. ala kapas ada ada bahasa dia Ayo kuida dulu. Allah. Abu tabobe iya nomor taba mana uli taba menaringkan tidak terlalu dua nama surabaya amata nomor 2 dewata harus menguya rakon nami harus malakam dan tutup harus mengacar rumah putina Somanima di hamu hula-hula nami raja nami ison roro kami mata kotok kamuna ima dina pasaton adat nago ima helamulo borumu tuhamuna di bagasatikon hite imarat upatupak kami di zon tutur di Sipanganon angkiat manuhun nauli manu dengan otong dihitakan nomor hula marborutul neron situlopan ni amata nomor 2 dewata tarsongonop raja nami nabuh pasatami songon sipalas rohamuna tuata debatama namanggohi pasu-pasuna masa titi mas dopa hodong lah si rumah otik susadia tutur si pangano pasatami tuata debatama namanggohi pasu-pasuna hors mamu hula-hula nami hors mana kami anak komuna hors mana jaluna sido buat imahami raja nami hors beta nama sejalangan masuk dia raja nami jadi suasana ini nanti hamu tulang nami pajahitan dot malun suri hamu hula-hula nami isor raja nabi rohani mata kotok kamuna ima di laut tapal tikyon ima di napakarwanan di bawah kumuna sekaligus lapasakon ada nago bere muna do muna hula-hulai marga segian marhitei raja nabi romahan mata kotok kamuna upatu bahani di sotu turun si Panganon atas songoni raja nabi dabu upatu bahani lapasan apa hula-hulai katanya kamu tuh amat tamat 2 dewata tong angkiat tambah kapasu-pasu dihami akan aku muna boleh luncang apamu ulangan itu kendaraan seluruhnya mata nomor 2 deh masih fitri masih apa hodong dari rumah otik susah dia nabu makan lapasang apa kamu kah hula-hula nabi tuat tadi batama namanggohi pasu-pasu saat tadi sol saat matu otian ubah saat tadi tutur si Panganon saat kaja lima ngolu satu banggabian satu pasora satu hos mau tulang nami hos di hula-hula nami hos meto teruna hos nami hos meta salu Itu terjana tulak tay. mau lihat maju di Tuhan mau lihat di pertemuan apalah dia menugoto tutu masalah niroha ita dinaro hamuna boruna mido helana mido popuna misentano pasrahani do sero hamuna namarang gina berarti nomor 2 tubuh ninalaho mangulahon anak nagok ima pasahat sunak pahuppu marhidei ma boruro to hela sotwan pahuppu dias nirohanami huwag kami doy son mangindangan nalas asalas marohani badan muda dokter di lama mangat toron doho dek kesi mundururur anggia matong mangudurhon anakon doho boru di hamuna asaum dong hamuna satu nasaur matua asa sahasa di suruh masahab mani bokolena nungah upasahat kami dek kesi mundurururon mudurur rumah persawian mudurur rumah perhorasan di hamuna saluna sahab mah tupang gawean sahat perhorasan butima Matutu. Ahora
do sinukum marga asa binoto patuturan asa berbawa mahamona apa arsidoli ahal marga mona Wala tengah tohoro sang ndok ngai. Dilorong dunia kurang berarti sarap si pasahabat. Jadi berada iya mereka namin mereka berjaitan. mau lihat para janami ai ba ko berjaitan do iya Ternyata apa benar ano? dia dapat Alay itu ko parento. oh jadi mau lihat mari fatah mau lihat di perpungatta apala di hari nauli di bulan Narengganon maras niroha ita tutup Dinaw takas taboto dengan matlakadimu di tahun noksalpo lima buru nami juhud hela nami dijalani nueri besa-besa nama taribata saya pohukku asa tabon marita miakta anggiat ma toputai sitogi honang gina itu dolan nyari doi botona las diari sedariom mana bangudahon adat nakok ima surak-surak pahuppu jadi dihamuna para sidoli nami ala gurangdo di leon gurutai do helatai surak-surak pahuppu ba uli susaria pasaton nami do tuhamuna asa titim mainna dari manis ingananna buat tersoni be sinawan nahu pak huna surat-surat pahuppu nahu talo hami pasai gumurang masih pirasona apa nasi doli mulai saya dari on saya ada anak saya ada buru mahita dan saya lengkaon nungali dengan memang marmatan kanya buru namion dohut hela namion alai ala dan dobe bersihkan dah kita yang masih lokono dobe hida bulau bulau nampak lapatan me apa nasi doli mulu hami di jolo hamu maribuni mulu hamu di jolo hami maribuni asa masih lokono mahita mulai setikjon sisa ada bahita tujuan narion jadi pasatan memang sore permusik apa iban bertangai Mau lihat maju bulu dapat sehat. Selamat para siroman. Tok kita di Indonesia dari pasar juga kita di bumi dari pasar tok. Mau lihat bagaimana para sidurnya pada saat ini. Mau lihat bagaimana semua dari ini malainan. Oh, bodonan nabur mula buka. Jaka tahun yang salkut itu margos mutahi mabai mau kita pak rumah tangga mulai dari Tuhan mula bahasa mata saya enak kenapa hukum dijubur lain ibu tadi makin ini menuju di las rohani lain ibu tadi tubuh mah rohani ibu tadi itu dohor lain tidak umat kina nalahu pasahatun sebanyuhum sebanyak tuhamuna para siluman marga siagian di hari nauli di bulan Natal kason malah ada bahasa apa dulu mengenai pasahat tamu di so saspir dohor ringgit situ suara ala gudang do jalo kamu na surat-surat pokoknya hingga pokoknya masalah serohanan apa dulu hasil rohnya mata di kata tujuannya ya orang tua dia ke pamilota dia ke ternyata marahut pun anak kota ini budi dongo sama tadi kata akan silas roh jadi naik para sidoli mang di pasar tamuna dimatuh surat-surat pahupon dengan masa undang situasi bago nomor satu mah dari budi rohnya ada tulis budi namanya oh ras mahami
para duli muna pagjahitan na magkalo. Malupak masahala raja, masuk-masuk mau jauh. Tu gabi na mga para si duli namin siya gidamang. Sahas-sahas disuruh mas, sahab mah. Ikut kalian di karas, nungan pa sahab. Lima, surat-surat hukum. Sahab mah ikaw gabi, sahab mah. Jadi di hamuna. Lain ham, saksoninan, ibutonan. Di mga takas, lipat orang para si duli namin siya gila. Jadi, sisada ito, lain. Sisada buru mahan lain. Sama na nga para si duli siya gila naklit. Mulu mereka siap di juru, kami mari dulu. Mulu kami di juru, mereka siap lah di juru. Jadi orang dia mulai toko, soalnya lain nami. Tuaka hari nama ini, pos dorohanan. Ya kata yang nami itu, laiku. Dia mah di pasar amat ibadah, masuk pasuna Tuhan mulai tujuan nyayon. Asal dorohan nami itu. Lae song merok si dua dua lak dua si guru hidup batu dua anak dua baru mah hodok kulaiku doma muna sahur mah jadi mulai tema dia muna apa si dulinan mengatu ngapar las rohanan jauh dulu mehita tu dulu nyari tu paham mata apa tu semua lima si alhamdulillah siapa dulu muna pacengan orang semua itu gabi kamu ini